Ćao svima, ja sam Filip i Ćao svima, ja sam Filip i dobrodošli na najnoviji video na ovom kanalu. Danas ćemo gledati jedan takozvani Try Not To Get Scared Challenge. I moram vas upozoriti, ovo su neka prilično ozbiljna sranja. Pre nego što krenem sa klipom, moram da napomenem da je ovo novi format na kanalu. Dakle, sami znate da su Jugoslavija u zadnje vrijeme dosta menja. I ovo je novi format gdje ćemo gledati ovakva horror sranja i zvaće se Strašno. Da. Tako da bez daljeg odugovlačenja da krenemo sa klipom. Tako da evo nas u nivou 1 i možemo da krenemo sa klipom. Level 1. Okay. Dakle, uspjeli smo level 1, idemo na level 2. Strašne slike sa muzikom. Wow. Ovo je tako strašnije. Wow. Ovo je... Ja sam... Wow. I level 3. Strašne činjenice. Dobro. Jedan čovjek u 1880-ima je iskopao rupu i ok. iPhone 5 je... Da, dobro. U 2002. jedan odrasao šimpanza je ubio... Da, čovjek u Floridi je našao... I ovo je zapravo i poznato. Ovo je ono u Floridi što je bilo zbog one droge neke što jede iznutra, otko znam. U svakom slučaju, level 3, ovo je bilo lagano. Level 4. Šta? Ovo je... Pa... I level 5, uspjeli smo level 4. O, Scary Gifts, wow. 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 Ovo je... Ovo su samo scene iz filma, ovo su samo najobičnije scene iz najobičnijih horror filmova i The Scenes. Sad će dođe neki jumpscare 100%. I wow, nema jumpscare-a. Ovo je bilo... Wow. Stvarno sam se uplašio. Strašne slike sa strašnim... Aha, to su mislili. U redu. Aha. Ovo je... Wow, level 8. Strašni gifovi sa ovim što se sad... Wow. Wow. Ovo nisam očekivao. Pauci. Ovo je horor. Ovo je... Da li ona zmija imala dvije glave? Ovo je horor. I level 10.
Najstrašnija stvar u ovom testu. Sad će dođe neki jumpscare. Ne, 100% jumpscare. Jumpscare. Još jedan. Još jedan, vjerovatno. Mogu se kladim u sve što imam kod sebe. Dakle, ovo je... Dakle, wow. Ovdje je stvarno bilo teško ne uplašiti se. Ja ću imati košmare doživotno. Ali ozbiljno, ovo je bilo neko žešće sranje. Čisto sumnjam da se ovdje neko uopšte uplašio, možda je dobro za malu decu, tako da ću da dam 3 od 10 marshmallowna. Inače, naše creepy poene ćemo sada zovemo po marshmallowu, jer zašto da ne. I sada prelazimo na sljedeći Try Not To Get Scared Challenge. Da, ima više ovakvih klipova na internetu. Ali ovaj je malo novi i izgleda malo obećavajuće, tako da nadajmo se da jeste i krećemo. Dakle, evo nas u sljedećem Try Not To Get Scared izazovu ili challenge-u. Dakle, pravila su da se ne krijemo u komentarima i da se ne useremo u gaci. I mislim da ćemo to uspjeti. Level 1, creepy slike, naravno. Ovo je bilo. Lepo. Ovo nije bilo, ali je još veće sranje. Jeff the Killer. Prvi put vidimo ovu sliku. Ovo je... Clone. Prvi put vidim i ovu sliku. Ali bez zezanja, ovo su neke od najstarijih slika ikada. Wow, gifovi. Ko je ovo očekivao? Znate šta mislim da je bilo strašnije kod tog gifa sa tom devojčicom? Da ta druga devojčica u ogledalu uopšte nije vrištala. Dakle, da je samo tako ostala i da se nije mrdala. To je bilo mnogo strašnije, ako mene pitate. I wow, evo nas na trećem nivou, koji je i zadnji. Ok, da vidimo. I heard it too. Stay in here and don't make a sound. Koji kurac? Dobro, ovo je deo klipa. Proper weird. I don't understand what's going on.
There's something in there. It's got my friend. It's not a joke. No joke, you say? Here's one for you. Two guys walk into a theme park. None of them. Još? Očekivao sam da će bude samo jedan klip, ali u svakom slučaju okej. Dakle, ovaj klip je malo strašniji od prethodnog, ovaj challenge je bio podjednako dosadan, znači taj početak, ti klipovi, gifovi, isti đavo, ali kasnije, to jest kad su klipovi došli je bilo dosta zanimljivije, dosta strašnije, ali poenta je što sam ja dva od ta klipa, kao i vjerovatno ceo internet je dva od ta klipa vjerovatno već znao, znači onaj zadnji, onaj I Feel Fantastic, dakle to je nešto što je postavljeno pre više od 10 godina, možda malo manje, ali poenta je da ga svi znaju, a ovaj drugi je jedna poznata creepypasta i nije se ovako završila, ali je u principu ista, dakle nije bilo to, ali mi se više sviđala od ove zadnje, dakle dobit će 4,5 od 10 marshmelona. Dakle, to je to što se tiče ovog reactiona, nadam se da vam se svideo, ako da ostavite like, ako ne ostavite dislike. Ako želite više ovakvih klipova, onda naravno ostavite komentar, napišite ja želim ovakve klipove. Isto tako pišite komentare ako imate predloge za nove formate, nove ideje. Dakle, otvoren sam za sve, Jugoslavija se menja i želim da snimam neke formate koje bi vi gledali. U svakom slučaju to je to što se tiče ovog klipa, ja sam Filip, ćao!